Aphinde sidibane bazalwane namhlanje phasi kwesifundo sethu lesithi a letter to the angel of Thyatira, letter to the pastor of Thyatira. Sithola lesifundo saleti khathi te Papal Church AD 500 let cast the Catholicism egameni lika Jesu lalinjani libandla kuleto tikhathi itolo ke sigcine sikhuluma about those who follow Jezebel's teaching. Ubekile ke Jesu lakubekako ngalabo bantu labo. Namhlanje ke sifuna ukukhuluma ke about those who don't follow Jezebel's teaching. Utsini ke Jesu ngalabo labangalandzeli tinkolelo noma ke tifundziso tekweduka. Jesu ke wakha isithembiso bazalwane. Uthi kulabo labamalako Sathane bamqithe nemisebenzi yabo utawendana. Uthi ngidawubabhadara. I will repay them according to their deeds. Maphe ma deeds bakethu ngilama deeds noma ke ngile misebenzi lelebekiwe ngilama fruits letithelo takamoya letibekiwe kuGalatia 5 verse number 22. Number 1 uthi labo labatawuthanza uNkulunkulu bathanze nalabanye abantu unconditionally. Ngiyawubakhokhela ngiyawubabhadala ngiyawubarewarda labo bantu labo. Number 2 laba labatawuba nejoy, those who are going to have joy in suffering, knowing that God rewards his people. Uma ngabe nitawuhlala noma ngabe kumatima kanjani wathi uNkulunkulu unembuyiselo uyarewardana imsebenzi na uyende egameni lika Jesu. Number 3 labo lababa nekuthula nalabanye bantu bawa avoid quarrels. Bonke labo bantu labo Jesu uthi nitawuba rewarda ngoba baphambene netifundiso ta Jezebel. Number 4 uthi laba labatawuba patient at all situations, labangahluthuki, labangathi sekufike ekugcineni ngimphela mina ngiyayishintsha lento. Bonke labo bantu labo bangilaba labangalandzeli tifundiso ta Jezebel. Number 5 uthi labo laba kind to all people, labo bantu labo noma ngabe lo muntu stranger uzange sokumbone uyacala kumbona but ube nemusa kulo mbe kind kuloyo muntu loyo. Number 7 uthi being good to all, bonke bantu ube faithful to God and nalabanye bantu ube gentle ube ne self control. But labo bantu labo be self control futhi ngifuna kuvedana ukuthi I self control bazalwane is key la ekukholweni la ekhona ngumKristu. We have to have a self control because without a self control you cannot please God. Maye ngiyafisa lokuthi libandla libe nayo le self control ukhona ukutibamba siphila ngako ebazalwane ungasolo sikhola kuze kube manje njena. Uphinze athi ke Jesu ke labo bantu labo angeke ngibethwese imthwalo lematima. I will never impose any other burden kulabo bantu labo labatitshelile lokuthi batakumlandzela. Ngisho kuze kuyofika ngisho irapture ngiyaloku nginabo ngibabambisile. Ngifuna ukuthi kutshela mzalwane wami lokuthi maye kuyadudruda kuyajabulisa lokuthi uNkulunkulu uyethembisa libandla laseThyatira uthi ngeke ngilethwese ematima, ngeke ngilethwese labo labalungile ubanike amandla etikwato tonke etive usibata utibusa tive iminyaka leyinkhulungwane. Revelation 20 verse number 4 bazalwane bami usho lokho. Kodwa ke kunamagama lengifuna ukuwaveta ngingakavali lathi I will give an authority over the nations to rule them with an iron rod. Labantu labethembeke kwaze kwaba segcineni bayawubusa letinye tive nendvuku yensimbi. Yini le ndvuku yensimbi bazalwane ngilokwe kuthi leto dikaste millennium sesibusa kunye naKristu kude lo yawukwenda sono asiyuvumeleka sono kuthi sibe khona. Wonke lo wenda sono uyawuvele apanshwe khona lapho. Akuyawudzingane kwekuthi wonke lokulo yakuthuka nje kube nesihlava sesono upanshelwa khona lapho masinyane. Bese ngifuna kuveta ke lokunye ke bazalwane lokwekuthi siyawuphila ngaphandle kwesono. Jesu uyethembisa uthi ngidawubanika the morning star. Yini morning star bazalwane? Nayi planet lekuthiwa iVenus. Le planet lekuthiwa iVenus bazalwane is a very
very beautiful planet. Labanye ke bayibone ekuseni nangabe liphuma langa, nawuthi ubuka lapha ngasempumalanga yona iyaphutha kunyamalala, iyavela nje ibe yinhle nje vele kakhulu yona. Uthi ke Jesu ke ngiyawubanika lenkhanye because bayawuba bahle njengale nkhanye lekuthiwa bayawuglowa, bayawushayina like Venus, bayawushayina njengale nkhanyeti lekuthiwa uyathi Jesu ukuthi usiniketa sithombe emcondo salokulafisa ukuthi ngalenye ilanga kulabo labancobile babe njalo bayawukhatimula njengale nkhanyeti lekuthiwa iVenus leletholakala ngasempumalanga ekuseni nakusa. Nenje ngiye ngiphume ngibuke ngasempumalanga ngiyibone lapha solishayine njalo iyaphutha lokunyama. Uthi ke bayawuba bahle njengaleyo nkhanyeti leyo. Busisekani ke kusasa sichubeka ke nesifundo saseSadisi. Amen.